Reka mbasuze kandi mbifurize ikaze mwe mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica ku muyoboro wa Narena Media. Nizere ko mukomeje kubwa neza, nizere ko muri amahoro aho muherereye mu bice bitandukanye. Niba utarakora sabo wayikora kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho, waba dushyigikiye kandi wabigize neza. Hanyuma rero reka turebe amakuru ari kugenda avugwa. Nuko hano mu karere ka Ngororero impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa Hiace yaba yakoze accident igahitana abantu batatu, abandi 15 bagakomereka. Turaje turebe n'iki cyateye impanuka. Hanyuma andi makuru ari kugenda avugwa nuko umutwe wa M23 wamaze kunyomoza ibintu biri kugenda bivugwa n'ibinyamakuru bitandukanye cyane cyane byo mu Burundi, yuko ikibuga cy'indege cya Kavumu cyaba kiri mu maboko ya leta za Kongo. Ibyo bakaba bamaze kubinyomoza. Hanyuma andi makuru ari kuvugwa cyane nayo mugabo witwa Namwe wise Tokyo wabaga mu ngabo za FDLR, akaba yamaze gufatwa n'izi ngabo za M23. Hanyuma rero tugarutse ku makuru yacu mu buryo burambuye, nuko imodoka nyine yo mu bwoko bwa Hiace yamaze gukora impanuka. Hano ni mu karere ka Ngororero, biri kumvikana abantu 3 bakasiga ubuzima, hanyuma abandi 15 bagakomereka. Umuyobozi rero w'akarere ka Ngororero Nkusi Christophe yabwiye igitangazamakuru ko abantu bitabye Imana nyine ari abagabo 2 ndetse n'umugore umwe, bakaba bamaze kwita bitaba Imana, abandi 15 bagakomereka. Biri kumvikana bakaba bajyanywe mu bitaro. Hanyuma yavuze ko iyo modoka rero yananiwe gukata ikoni riherereye mu kagari ka Gaseke, umurenge wa Kabaya, igwa munsi y'umuhanda. Hari nabwo abo bantu bahise bahasiga ubuzima. Ibi rero bakimara kumenya bahise bashaka uburyo abantu nyine bakomeretse bajyanwa mu bitaro. Biri kumvikana. Hanyuma rero Meya Nkusi avuga ko abazize impanuka ari Hagumimana Emmanuel w'imyaka 55, Jean Baptiste nawe w'imyaka 55 ndetse na Dusabe Imana François w'imyaka 47 y'amavuko. Biri kugenda byumvikana abo bakaba bahise bahasiga ubuzima. Nkusi rero avuga ko inkuru y'impanuka bayimenye bakahita bohereza umupolisi ndetse n'umwe mu bagize komite y'akarere kugira ngo babe bageraho impanuka yabereye, kugira ngo babashe gutabara abahuye n'impanuka. Bikaba ari ibintu byiza nyine bakoze, kandi tubashimira ko baba batabaye kugira ngo baba bakeneye ubutabazi nabo babubone. Hanyuma tunihanganisha imiryango nyine y'abagize ibyago, abantu baba bakaburira muri impanuka, bakomeze kwihangana. Rwose biragaragara ko hari n'ahantu habi, n'ahantu imodoka yahisigwa munsi y'umuhanda, ariko dukomeza kubwira abantu bahuye n'ibi byago ngo nibakomeze kwihangana. Hanyuma rero andi makuru ari kugenda atugeraho nuko iki kibuga cy'indege cya Kavumu cyaba giherereye hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho kiboneka. Hanyuma itangazamakuru bigiye bitandukanye byo mu Burundi byagiye bitangaza ko iki kibuga cy'indege cya Kavumu nyine ngo cyaba gifitwe n'ingabo za RDC, ariko ingabo za M23 zikaba zakomeje kugenda zinyomoza ibyo ibitangazamakuru byo mu Burundi byagiye bitangaza. Kavumu rero ni ahantu h'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo, kuko ariho hari ikibuga cy'indege cyifashishwa n'ihuriro ry'ingabo za RDC ubwo zajyanaga ingabo cyangwa se zafataga ibitero byinshi bitandukanye byo kuba byarwanya izi ngabo za M23, bakaba ariho banyuraga. Hanyuma rero muri imirwano yabaye ahangaha, iki kibuga ingabo za M23 zikaba zarakigaruriye, ariko hakaba hari ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byagiye bivuga ko iki kibuga cyaba cyishubijwe n'ingabo za RDC, ariko M23 ikaba yakomeje kugenda inyomoza ibi ngibi, ivuga ko ikibuga kiri mu maboko yabo rwose, ko ibinyamakuru bitandukanye biri kugenda bibeshya. Amakuru rero yizewe yatangajwe n'igitangazamakuru avuga ko iki kibuga rwose cy'indege cya Kavumu kiri mu maboko ya M23. Rwose ariyo makuru y'imamo, kuko abantu benshi bakomeje kugenda batangaza babeshya ko cyaba cyavuye mu maboko yabo, ariko bikaba byamaze kugaragara ko ari ukubeshya. Hanyuma rero andi makuru ari kugenda tugeraho nayo umugabo witwa Tokyo wise Tokyo, umugabo rwose ukorera hano mu ngabo za FDLR. Biri kumvikana murabizi ko
ingabo za FDLR ni ingabo zasize zikoze jenoside hano mu Rwanda hanyuma zihungira hano muri Kongo. Hakabamo rero uyu mugabo ngo wayogoje abakongomani, wayogoje aba banyamurenge, akaba yamaze gufatwa rero n'izi ngabo za M23. Inyeshyamba rero zo mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo zikorana na M23 zikaba zamaze gufata uyu mugabo wihimbye Tokyo ariko waruzwi ku mazina ya Ntampuhwe, hanyuma akaba yamaze gufatwa. Hanyuma rero bakaba bakomeje kugenda batangaza ko uyu mugabo yafashwe yarashwe ukuguru. Hanyuma ngo nyuma yo kuraswa ukuguru rero izi ngabo za M23 kubera ko ngo ari igisirikare cy'umwuga, bakaba bamufashe bakamuvura, bakamujyana kwa muganga, bakabanza kumuvura. Ibintu rero bitigeze binezeza abaturage bagiye batandukanye kubera ko ngo uyu mugabo yakoze ibintu byinshi bitandukanye bibi hano. Akaba hari abagore ngo yahinduye abapfakazi, abana bamwe akabahindura imfubyi kubera ibikorwa bibi yaba yaragiye akora hano muri Kongo. Hanyuma rero ngo abaturage bakimara kumubona bakaba bari bifuje ko nabo ngo bamutwika, ariko izi ngabo za M23 zikaba zakomeje kugenda zibihakana bavuga ko ari igisirikare cy'umwuga, badakwiye kwihorera, badakwiye gukora nk'ibyo yakoze. Uyu mugabo rero ngo ari mu modoka yagendaga yisekera rwose ubona nta kibazo afite. Hanyuma izi ngabo zikaba zakomeje kugenda zitangaza ko nta kibazo bafitanye nawe, bakaba banje kumuvura nubwo ngo yakoze ibintu bigiye bitandukanye hano muri Kongo. Yagiye yica abanyamurenge benshi ariko ntabwo yabaga ari wenyine, hari abandi benshi babaga bagiye bafatanyije, nk'urugero wo bita Jean Marie wabaga afatanyije nawe, wo bita Taiga ndetse na Ignace Dunia, bakaba bari bafatanyije ngo n'uyu mugabo, bakaba barakoze ibikorwa bibi bigiye bitandukanye birimo no gufata ku ngufu abagore hano mu burasirazuba bwa Kongo. Biri kumvikana bakaba baragiye bafata abagore ku ngufu hano za Masisi mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Kongo, bakaba baragiye bafata rero abagore ku ngufu. Ibi rero bikaba byagiye bibabaza abaturage bakimara kumubona, bakaba bifuzaga yuko ngo nawe bamufata bakamutwika, ariko ingabo za M23 zikaba zakomeje kugenda zibitera utwatsi. Ngayo nguko rero amakuru ari kugenda tugeraho kuri uyu munsi nayo ngayo, nimukomeze kugubwa neza. Amahoro y'Imana nabane namwe.